Nibyo ibihe byiza kuri mwese muduteze yombi aho muri mu bice bitandukanye ndabasuje mbaye ikaze mbifurije kugubwa neza kuri uyu munsi wa none tariki 17 Werurwe 2026 turagarutse muri studio kuri micro ni Bosco in Region Info aho nongeye kubakira ndetse mbona no kubaha ikaze. Tugiye kugaruka rero kuri aya makuru akurikira. Leta zunze ubumwe za Amerika zatumiye mu biganiro uruhande rw'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gukurikirana aho bigeze mu ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano yasinywe hagati y'ibihugu byombi uko ari bibiri. Umutwe wa 23 nutitonda uraza kugwa mu mitego ikomeye cyane, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo. Ngira ngo murabizi ko kugeza kuri ubu ngubu Leta zunze ubumwe za Amerika zari zasabye ko umutwe wa 23 usubira inyuma muri kilometero zigera kuri 85, by'umwihariko ariko ku muzo wa mbere basabye ko bava mu mujyi wa Uvira bayivemo, ariko ibindi birometero ntabwo bigeze babisubiramo plutôt babivamo. Ariko kugeza kuri ubu ngubu amakuru ugomba kuwamenya, ntabwo nari mbizi niba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko bijyana ko yari bizi ko iza gutumirwa muri biganiro. Mu gutumirwa rero dereshyano ryabayeho, niba mubizi neza mu masaha mu gitondo nababwiye iby'amakuru yisubira inyuma rya Hibo Special Force ndetse nabo bita Wazalendo. Abangaba bari inkingi ikomeye cyane yatumaga ya 23 itagira mu bice bisatira Uvira, ariko ngo baje gusubira inyuma mu buryo butigeze butekerezwaho n'umuwari we wese. Bamenye se niziye mpamvu ya 23 nayo ngo yagendeye hejuru ihita yisekura muri ibyo bice bari basohotsemo, bita bitangiza imirwano ku mujyi wa Uvira, ndetse bigaragaza ko 23 irimo irasatira ibyo bice. Ibi byose rero bikaba bigaragaza ko 23 ishaka kugwa mu mutego karundura karabutaka wo kuba noneho ishobora kuba yahabwa n'ibihano, kubera yuko hano biraza gusanga nuvuga ngo ikiza kuza mu matwe Repubulika ya Demokarasi plutôt mu matwe ya Leta zunze ubumwe za Amerika nuko bimwe babujije bitigeze bikorwa. Baraza gusanga 23 n'ubundi gishimashima kwerekeza ku mujyi wa Uvira. Turaza kubigarukaho, hari n'ibice byafunzwe, imihanda yafunzwe. FARDC yamaze kugara imihanda, bigaragara ko ari ibintu neza rwose barimo neza bazi. Ndaza kuba nabigarukaho. Turaza kunyarukira Rubero, turanyarukira no Masisi, turanyarukira n'andi bice bigiye bitandukanye no mu mujyi wa Goma, turebe ko byifashe nk'abantu mwe. Icyo usabwa gusa no kuza kuba hafi. Hari ubutumwa rero bugiye butandukanye, abarimo Lawrence Kanyuka bavuze yagarutse mu Ruzizi ndetse n'ahandi mu bice bigiye bitandukanye, akomoza kandi no mu Mikenke, Bidegu n'ahandi. Turareba rero uko byifashe kuri uyu wa 17 kuri wa kabiri tariki 17 Werurwe 2026. Icyo usabwa gusa no kutaza kujya kure. Ku bantu mwamaze gukanda subscribe cyangwa se sabone ndabashimiye cyane, ndetse nanabikura ku mutima rwose. Abatarabikora sava, turakomeza kugenda tubana uko bwije nuko bukeye, ariko mbibutsa gukanda like, muzamure like kabisa zirushaho kuba nyinshi. Ibitekerezo byanyu cyangwa se inyunganizi ngira ngo murabizi yuko tubyakira muri comment, hanyuma munyarukiye no kuri Barora TV nawo mukande subscribe. Reka duhere kuri amakuru akomeye cyane mu by'ukuri avuga ko kugeza kuri iyi saa cyangwa se kugeza magingo yangaya Leta zunze ubumwe za Amerika zabazogeye gutumiza bamwe mu bari basanzwe n'ubundi bari mu biganiro bigamije kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mbere ko tuzakurikiza no bice bya Warikare. Amakuru atugera avuga ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yatangaje ko hari itsinda ry'u Rwanda ryitabira ibiganiro by'inyabutatu bigomba guhuza u Rwanda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Leta zunze ubumwe za Amerika, bikabera i Washington DC. Aya makuru akomeza avuga ko ari ibiganiro bibaye mu gihe hakomeje umwuka mubi mu karere bitewe ahanini n'intambara ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'imitwe bifatanyije berutse kugaba ibitero ku mutwe wa M23, birimo n'icyahitanye umuvugizi w'umutwe wa M23 Lieutenant Colonel Ringoma, ndetse hari n'ikindi gitero cya drone cyahitanye umufaransa wari umukozi wa UNICEF i Goma. Amakuru avuga ko abayobozi bakuru mu nzego z'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagomba guhurira i Washington muri iki cyumweru mu biganiro biyobowe n'ishami ry'ububanyi n'amahanga rya Leta zunze ubumwe za Amerika. Icyakoza ku bitero bivugwa ibyagabwe mu mujyi wa Goma, Leta ya Kongo irabihakana, ikavuga ko yatangije iperereza rigamije gukurikirana buri umwe wese wagize uruhare muri iki gitero.
Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Olivier Nduhungirehe yakomeje avuga ko agira ati yego nibyo ni ukuri hari delegation iri Washington kubera impamvu ni ubwa mbere itsinda ry'impande zombi rigiye guhurira muri Amerika kuva u Rwanda rwafatirwa ibihano byo mu rwego rwa gisirikare byafatiwe igisirikare cy'u Rwanda n'abasirikare bane bakuru bo mu Rwanda. U Rwanda rwavuze ko ibi bihano bibogamye. Ikinyamakuru The Africa Report cyatangaje ko mu bitegerejwe muri biganiro hari umujyanama wa Perezida Kagame umujyanama wa Perezida Kagame Molode Lorenzo ndetse na Brigadier General Patrick Karoretwa ushinzwe imikoranire y'igisirikare cy'u Rwanda n'amahanga. Abo bombi ni bamwe mu bakunze kwitabira ibiganiro byahuje u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byaganishije ku ishyirwa ry'amasezerano y'amahoro mu mpera z'umwaka no 2025. Vuga ko ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibiganiro bigomba kwitabirwa n'abarimo intumwa yihariye ya Perezida Felix Tshisekedi bita Patrick Lubeya nk'uko ano makuru arimo kutugeraho. Ibi biganiro rero ubwo birimo birategurwa cyangwa se ubwo byamaze kubarwa ndagira ngo babwire umutego ukomeye cyane kandi wakabutaka ya 23 ishobora kuba igiye kuba yagwamo. Niba wigeze ukurikirana amakuru ajyanye cyangwa se afite aho ahuriye n'ibi bintu byo muri Uvira ndagira ngo nkubwire cyangwa se reka mbigusubiremo wumve. Ndavuga ngo amakuru atugera avuga ko imirwano yakomeje hafi n'uduce tugiye dutandukanye. Amakuru mashya akagaragaza ko umujyi wa Uvira wongeye kuba wagaragaraho imirwano mu ntera ntoya cyane hano muri Kivu y'Amajyepfo, ndetse bivuga ko amakuru ava mu nzego z'umutekano avuga ko igisirikare cya leta ya Kongo cyashinje 23 ndetse n'ingabo z'u Rwanda bavuga ko zishigikiye umutwe kusatira ndetse no kugerageza kwerekeza mu bice mu by'ukuri barizwamo FARDC. Ibyo byabaye amahirwe akomeye cyane dore ko amakuru avuga ko aho bita Kirungu na gace kari mu masaha ane y'urugendo n'amaguru mu mujyi wa Uvira. Urumva ko ni muri byibuze kilometero zikaba muri kilometero zikaba hafi mu 10 gutyo. Aka gace rero ndagira ngo nkubwire rero ibyaka aka gace ni agace kari gasanzwe karimo abo bita Hibu Special Force. Aba murabazi ntago boroshye ni igisirikare cya leta ya Kongo kidasanzwe. Harimo mu by'ukuri abo bita Wazalendo bari bahari. Abangaba rero mu makuru nakiringo nuko baje kuba mu by'ukuri basubira inyuma barahikura baragenda. Ntabwo ari uko batsinzwe ahubwo igisirikare cya leta Kongo cyatanze itegeko yuko Hibu ndetse na Wazalendo abarwanyi bari muri aka gace bahasohoka. Byahise biha amahirwe menshi cyane rero abarwanyi 23 bo gusatira ibice ndetse no kwifuza gukomeza kwerekeza n'ahandi. Ibi byatumye rero kugeza kuri ubu bahita hatanga impuruza kuri Uvira ko ishobora kuba iri mu kaga. Iyi mpuruza kandi yahise itangwa n'ubuyobozi bwa guverinoma. Bimwe nakubwiye ni rero M23 ishobora kuba iguye mu mutego ukomeye cyane cyangwa se itawe mu mutego karundura karabutaka, umutego itarizi ko igiye kuba yagwamo, umutego ugiye kuyikoraho ndetse no kuyikurura ibihano no kuyambura amwe mu mahirwe y'ibiganiro mu mahirwe yari ifite mu biganiro. Ibi rero ngo bikaba byanagize ingaruka zikomeye cyane kubera ko amakuru avuga ko kuri ubu ngubu umuhanda Route Nationale 5 by'umwihariko mu bice bya Kasambura wahise ufungwa. Ibi ngibi bikaba byahise bikorwa n'uruhande rwa leta rugaragaza ko rutifuza ko mu by'ukuri haza kubaho ko ibitero nyine byakomeza bikinjira mu mujyi wa Uvira, ndetse ibi ngo byahise bica inzira zo kwerekeza Bukavu ndetse na Uvira. Kugeza kuri ngubu ku baturage ntago ushaka kuba wahaca kubera ko harafunzwe. Ndagira mwumvishe yuko rwose ibi ngibi ngewe ndimo ndabifata nk'umutego ukomeye cyane waba ugiye kugwamo kugushwamo n'abarwanyi ba 23 nyine bagiye kuba bagwamo. Reka rero dukubitire ku byo Lawrence Kanyuka avuze bukanya gato mu masaha make atambutse kuri uyu wa 17. Uyu mugabo nyuma yo guceceka ku bitero byavuzwe mu mujyi wa Goma agize icyo avuga rero kubiri kuvugwa muri Kivu y'Amajyepfo. Bamwe bati ni biki se avuze, nibyo rero ngiye kuba nagarukaho ibyo Lawrence Kanyuka kuri uyu wa 17 Werurwe 2026. Lawrence Kanyuka arabanje agira ati cyangwa se arabanje ashyira ubutumwa hanze ni mu masaha make yatambutse. Aravuga ati
mu ijoro ryo ku itariki 16 rishyira ku wa 17 Werurwe 2026 ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa zirimo FDNB zirimo FDLR abacanco umutwe na wazalendo bakoze ibitero by'ibisasu bakoresha indege zo mu bwoko bwa kamikazi, indege zitagira abadereve, ngo zagabye ibitero mu duce dutuwe cyane twa Mikenke, ndetse bahita bavuga naho bita Bidegu no mu nkengero zaho muri Minembwe, ngo ibitero bikaba ari ibitero by'ubugizi bwa nabi byibasiye imyanya ituwe n'abaturage, ndetse byagize ingaruka kuko bamwe ngo byabahitanye, abandi kandi bakaba kuri bongeye kuvanwa mu byabo. Uyu mutwe ukomeza uvuga ko ngo AFC M23 irimo irasaba abaturage ba Kongo ndetse ikasaba n'imiryango mpuzamahanga guhita batangira guhagurukira ubwicanyi burimo bukorwa buyobowe n'ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje kwibasira abaturage badafite kirengera mu duce dutuye cyane nk'uko byagaragajwe n'ibitero bizagabwe mu mujyi wa Goma nanone tariki 11 Werurwe 2026. Icyo ni cya gitero cyavuzwe mu mujyi wa Goma. Uyu rero ni Lawrence Kanyuka mu butumwa yaramaze gushyira hanze avuga kuri ibingibi bya Mikenke ndetse na Bidegu, avuga ko coalition imaze kwagaba ibitero bya drone zo bwoko bwa kamikaze, ndetse itavuga ko nanone tariki 11 Werurwe mu mujyi wa Goma nanone hagabwa igitero nk'icyo ngicyo cyahitanye batari bake, cyangwa se igitero kigambiriye abasivili kandi igitero mu by'ukuri kinyuranyije n'amategeko y'intambara. Amaze gushyira hanze ubu butumwa Lawrence Kanyuka ntabwo agarukiye, ahubwo hari n'ubundi butumwa yashyize ahagaragara, nabyo ngira ngo tubanze nabyo tubikomozeho. Uyu Lawrence Kanyuka amaze kutangaza yuko amakuru mashya hari kuri uyu wa kabiri tariki 17 Werurwe 2026 ngo ahera ku isaha 9:30 za mu gitondo kuri uyu munsi wa none intambara ikomeye yatewe n'ibisasu yatewe n'ubutegetsi bwa Kinshasa yafashe intera nshya ku muhanda munini Route Nationale 5 mu kibaya cya Ruzizi, aha ni muri ka gace nakubwiraga ngo kuva ku isaha 12:40 za mu gitondo ingabo zayo zakomeje gutera ibisasu bikomeye by'imbunda mu gace ka Kabunamambo gatuwe cyane, bitera impfu n'isenyuka ndetse binatera abaturage benshi b'inzirakarengane no guhunga, bitewe n'intambwe ikomeye cyane. Guceceka n'ibyeme kandi ngo bishobora kwihanganirwa, ibi byariro ngo bishobora gucecekwa cyangwa se kugira ngo mu by'ukuri ati no kubigaragariza isi n'amahanga. AFC M23 yavuze ko ngo irimo iritegura kugira iki ikora. Ndagira ngo ubwire ko aka gace mu by'ukuri ka Kabunamambo ni agace kari gafitwe n'uruhande rwa leta, bamaze kuhashyira defense ikomeye cyane, bivuze ngo kuba bahashyize barriere ituma aka gace gafungwa. M23 kabiri kuvuga gutya ni igisobanuro cy'uko M23 yatangiye kwagaba ibitero niba ari kumvikana amasasu, ikabiri gusubizwa umuriro, ndetse ikaba ihise yongera kuvuga iti natwe reka tugira icyo dutangaza tuze kugaragaza ko ari twe twari turi kugobwaho ibitero, nyamara byamaze kugaragara yuko aka gace n'ubundi gasanzwe kari mu maboko y'uruhande y'uruhande rwa leta. Reka dukomeze n'amakuru dukubitire muri Rubero. Izi nyeshyamba ngo zirimo zagura ibirindiro byazo M23 rwose ngo irimo iragenda yagura imyanya mu buryo butumvikanweho. Rubero ngo inyeshyamba za AFC M23 zongera ingufu mu bice bya Mbingi ndetse n'aho bita Bunyatenge. Abaturage bagira impungenge z'intambara ishobora kongera kubura cyangwa se ishobora kubera ngaha muri bice mu gihe inyeshyamba zikomeje gukora ibikorwa nk'ibi ngibi byo kwagura ibirindiro. Ni mu gihe umutekano wari umaze iminsi uringaniye mu majyaruguru Kivu y'amajyaruguru, ubu ngubu hongeye kuvuga ko kwiyongera kw'ingabo z'inyeshyamba za AFC M23 mu bice bitandukanye by'akarere ka Rubero, ibintu bikomeje gutera impungenge abaturage bahatuye. Amakuru aturuka mu nzego zitandukanye harimo n'atangazwa n'imbuga zigiye zitandukanye aragaragaza ko kuva ku cyumweru tariki 15 Werurwe hagaragaye ingendo nyinshi z'imodoka zitwara abasirikare n'ibikoresho bya gisirikare muri Zambingi ndetse n'aho bita Bunyantenge. Aka gace gaherereye mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Greben ndetse no mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'akarere ka Rubero, aho izi nyeshyamba zisanzwe zifite ibirindiro mu gihe kirenga amezi menshi. Umudugudu wa Mbingi ari nawo murwa mukuru wa Shoferu yabatangiye uherereye nko muri milimetero 17 uvuye mu burengerazuba bwa Alimbongo, ni hamwe mu hantu hagaragaye izi ngendo zidasanzwe. Amakuru atangwa n'abaturage avuga ko izi ngendo zatangiye kugaragara mu byumweru bibiri bishize, ariko zikaza gukaza umurego nyuma y'inama cyangwa se guhura kwabayeho hagati n'izi nyeshyamba wita Kipese. Abaturage batuye muri utu duce
cyane cyane abaherutse gusubira mu byabo nyuma yo guhunga bavuga ko bafite ubwoba bwinshi cyane ko ibikorwa bya gisirikare bigaragara nk'ibiri gutegura indi mirwano mishya, ngo ibi biriyongera ku kuba utu duce duherereye ku muhanda munini route nationale kabiri ufite akamaro kanini mu bucuruzi ndetse no mu ngendo z'abaturage. Inzego z'umutekano nazo zemeza aya makuru zikavuga ko uku kwiyongera kw'ingabo zishobora kuba zigamije kugaba ibitero ku birindiro by'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC bafatanyije n'imitwe yitwaje intwaro nuva FARDC nyine wazarendo cyane cyane muri Kanyabayonga. Andi makuru aturuka mu baturage ndetse n'abasesenguzi mu by'umutekano aragaragaza ko inyeshyamba za M23 zishobora kuba ziri gutegura ibitero ku mijyi imwe n'imwe yo mu majyepfo ya Rubero, irimo aho bita Musenene, irimo aho bita Rubero Centre. Bikekwa ko ibi bitero bishobora guturuka mu majyaruguru y'ubutware bwa cyangwa se shofero ya Baswaga, aho izi nyeshyamba zifite ibirindiro bikomeye. Abayobozi b'inzego zibanze n'abahagarariye societe civile muri utu duce barasaba leta ya Kongo gufata ingamba zihuse zo gukumira isubukurwa ry'imirwano, aho bavuga ko abaturage bakomeje guhura n'ibibazo bikomeye birimo kwimurwa mu byabo, kubura ibiribwa n'umutekano muke uhoraho. Ibyo bikaba bituruka nyine kuri imirwano iba igenda iba. Si muri Rubero gusa haragaragara izindi ngendo z'ingabo, no kuvuga diploma militaire no mu karere ka Warikare gahana imbibi na Rubero. Haravugwa ko inyeshyamba za M23 zirimo zongera imbaraga mu duce twa Kashebere ndetse n'abita Kibati two muri Rubereki. Amakuru aturuka aho hantu avuga ko mu ijoro ryo ku cyumweru tariki 15 Werurwe 2026 imodoka nini zitwaye abasirikare benshi n'ibikoresho bya gisirikare byiganjemo amasasu n'intwaro byagezeho bita Ikashebere. Nyuma yo kuhagera abasirikare bahise boherezwa mu gace ka Kibati mu rwego rwo gukomeza gushimangira ibirindiro byabo muri aka gace gafite akamaro kanini mu bya gisirikare. Izi ngendo zije zikurikira imirwano iherutse guhuza inyeshyamba za M23 n'ingabo za leta ya Kongo FARDC zifatanyije na wazarendo mu gace ka Mikumbi, aho impande zombi zageranye imirwano ikaze cyane. Abasesenguzi mu by'umutekano bavuga ko kongera izi ngabo bishobora kuba ari ikimenyetso cy'uko hashobora kongera kubaho ibitero bikomeye mu minsi iri imbere, cyane ko ubushyamirane hagati y'impande zihanganye bugikomeje kuba bwinshi. Muri rusange abaturage batuye muri utu duce bakomeje kuba mu bwoba, bibaza niba amahoro yari amaze iminsi agaragara ashobora kuba agiye guhikembera mu gihe intambara igiye kuba yakwaduka hagati y'impande zombi mu bigaragara, mu gihe kandi bavuga ko bari bakeneye rwose amahoro. Warikare imirimo yo kwagura ikibuga cy'indege cya Kigoma igeze ahashimishije. Ni muri teritwari ya Warikare mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Biravuga ko hari imirimo yo kwagura ndetse no kuvugura ikibuga cy'indege cya Kigoma irimo kugenda neza kandi ku muvuduko ushimishije. Uyu mushinga watangijwe mu Gushyingo 2025 n'ubuyobozi bw'intara buyobowe na guverineri w'igisirikare ugamije guteza imbere uru rwego rw'ingirakamaro mu gutwara ibintu n'abantu, no kuvuga ingendo zo mu kirere. Ikibuga cy'indege cya Kigoma gisanzwe gifite uruhare rukomeye mu guhuza Warikare n'utundi duce tw'igihugu, cyane cyane mu gihe imihanda y'ubutaka igoye kunyuramo. Ni muri urwo rwego ubuyobozi bwafashe icyemezo cyo kucyagura hagamijwe kugabanya ubwigunge bw'aka karere no kongera umutekano mu bikorwa by'indege. Kuri ubu imirimo iri gukorwa na sosiyete ya Komiko yibanze ku gutegura ahazubakwa ibikorwa nyamukuru. Ibyo bikubiyemo gutema ibihuru n'amashyamba biri hafi y'umuhanda w'indege hagamije kubona umwanya uhagije wo kwaguriraho. Abakozi bari ku kibuga bakomeje gukora buri munsi basukura ndetse aho ibikorwa bizakorerwa no gutegura ubutaka. Nk'uko amakuru ya tekinike bigaragaza, umuhanda w'indege wari usanzwe ufite uburebure bwa metero 1200 n'ubugari bwa metero 20 uzagurwa ugere kuri metero 3000 z'uburebure na metero 45 z'ubugari. Iri ni izamuka rikomeye rizatuma ikibuga gishobora kwakira indege nini kurushaho, bityo byorohereza ingendo z'abantu n'imizigo ndetse binateze imbere ubucuruzi n'ubuhahiranire hagati y'uturere. Enjeniyeri uyoboye imirimo yatangaje ko imashini nini zizifashishwa mu gusiba no gukomeza ubutaka ziri mu nzira zerekeza i Warikare, ngo ibi bizafasha kwihutisha icyiciro gikurikiraho cy'imirimo kizatuma umushinga ugera ku ntego zawo mu gihe giteganyijwe. Nubwo imirimo igikomeje, ikibuga cy'indege cya Kigoma kiracyakoreshwa mu buryo busanzwe, gikomeje gufasha mu gutwara abagenzi n'ibicuruzwa, gihuza Warikare n'indi mijyi irimo Kisangani, Beni n'utundi duce dutandukanye tw'igihugu.
abaturage n'abayobozi b'akarere ka Walikale baragaragaza ko bafite icyizere ko uyu mushinga uzahindura ubuzima bwabo, bemeza ko uzafasha mu guteza imbere ubukungu, koroshya ubuhahiranire no kongera umutekano cyane cyane mu karere kagoye kugeramo n'imodoka. Biteganyijwe ko nirangira uyu mushinga uzaba ari intambwe ikomeye mu gukemura ubwigunge bwa Walikale, kongera ubushobozi bw'ibikorwa by'ubwikorezi bwo mu kirere no guteza imbere ibikorwa by'iterambere muri rusange mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, nk'uko bigaragazwa cyangwa se byerekanwa n'abatuye muri aka gace ndetse n'abasesengura kandi n'abakurikirana ubuzima bwa buri munsi bwa Walikale, bakavuga ko iyi ari indi ntambwe nziza ndetse ari n'ibindi bikorwa byiza byongeye gukorwa na guverinoma, aho bashimira guverinoma abona abaturage kuba yarabatekerejeho igategura igikorwa nk'iki ngiki kigamije guteza imbere agace kabo ndetse binyuze mu koroshya ingendo mu buryo bw'ubucuruzi, ndetse bakavuga ko ibi bizabafasha gukomeza iterambere ryabo, nubwo n'ubundi utu turere aka karere ka Walikale kari muri tumwe mu turere dukomeje kwibasirwa n'ibitero by'inyeshyamba, ariko ubuyobozi buragaragaza ukudacika intege ndetse no gukomeza gukora ibikorwa byose byatuma ibi bice birushaho kugenda bitera imbere, cyangwa se iterambere ryanga muri utu duce nyine ridahagarara nk'uko birimo bigaragazwa. Ubu rero munyemerere tunyarukire no mu mujyi wa Goma turebe amakuru ari kutugeraho mu mujyi wa Goma, dore ko hari andi makuru yongeye guturukayo kandi ngira ngo buri umwe ari wese abashe kuba yamenya nyine uko byifashe cyangwa se uko bihagaze kuri uyu munsi wa none, kuri uyu wa kabiri. Amakuru ari guturuka mu mujyi wa Goma ni ayahe? Reka rero tubyinjiremo nta gutinda. Ati Goma amasasu aremereye n'ubusahuzi byateye ubwoba abaturage bo mu burengerazuba bw'umujyi. Mu ijoro ryo ku cyumweru rishyira kuwa mbere tariki 16 Werurwe mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru humvikanye amasasu menshi, ibintu byateye ubwoba bukomeye mu baturage bo mu duce twa Mugunga ndetse n'aho bita Lac-Vert. Amakuru atangwa n'abaturage batuye ahamya ko urusaku rw'amasasu rwari rwatangiye kumvikana gana saa 5 z'ijoro, aho benshi bavuga ko byasaga n'intambara ikomeye kubera hafi yabo. Abenshi mu baturage bavuga ko bahise bikinga mu ngo zabo batinya gusohoka. Umwe mu baturage yagize ati byari nk'urugamba nyarwo, twaraye turi mu nzu twikingiranye dutinya ko amasasu yadusanga. Urusaku rwakomeje kumvikana mu masaha menshi y'ijoro, ituze rigaruka agana saa 9 z'ijoro, ariko ubwoba n'ihungabana bikomeza kugaragara mu baturage kugeza mu gitondo. Ibimenyetso by'ibirwano byagaragaye mu gitondo, aho mu gitondo abaturage basanze ibimenyetso bigaragaza ko habaye imirwano ikomeye cyane cyane hafi ya rompo ya Sesereka, aho amasasu menshi yakoreshejwe yabonetse akiri hasi, bigaragaza nyine imirwano ndetse ubukana yari ifite. Abaturage bavuga ko no mu bice biri hafi y'umuhanda ujya Kanzana habaye ibikorwa by'ubusahuzi, amaduka abiri manini acururizwamo ibiribwa yasahuwe ku buryo nta kintu na kimwe cyahasigaye. Ibicuruzwa byiganjemo ibiribwa nk'ifu y'ibigori, umuceri, amavuta yo guteka n'ubunyobwa byo mu macupa byarajyanwe n'abagabye igitero. Byasize ubucuruzi buhombejwe ku buryo bukomeye. Hari abapfuye n'abakomerekeye muri ibi bikorwa, nubwo imibare nyakuri y'abahitanwe n'ibitero itaramenyekana neza. Byibura imirambo 2 yabonetse mu gitondo hafi ya Road Point Sesereka. Mu bapfuye harimo umugabo wari wambaye imyenda ya gisirikare. Imirambo yaje gutwarwa mu gitondo n'imodoka zitwara abapfuye. Iduka ryarahirira Kongo. Kuretse ubusahuzi hari n'ibindi byangiritse birimo iduka ricuruza matera ryari riherereye ku muhanda munini ryibasiwe n'inkongi y'umuriro rirakongoka. Abaturage bavuga ko amasasu ashobora kuba yarakubise mu bicuruzwa byari imbere, umuriro ukaza kwaduka mu gitondo ugakwirakwira hose. Nubwo abaturage bagifite ubwoba bwinshi, ibikorwa byatangiye gusubukurwa buhoro buhoro mu gitondo. Abanyeshuri batuye muri utu duce cyangwa baturuka ahandi bagiye ku mashuri nk'ibisanzwe. Ku rundi ruhande amaduka nayo yatangiye kongera gufungura gahoro gahoro mu mpera z'igitondo, nubwo abacuruzi benshi bagaragazaga impungenge z'umutekano wabo. Icyakora n'ubwo ubuzima bwongeye gusubira ku murongo mu buryo buhoro buhoro, ubwoba n'ihungabana biracyari byinshi mu baturage bo mu duce twa Goma. Bakomeje kwibaza ku mutekano wabo nyuma y'ijoro ryaranzwe n'amasasu ndetse n'imirwano ikomeye, bagaragaza ko bafite impungenge zikomeye cyane.